Pozdrav svima youtuberi, u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da ljepšate vaš desktop. Znači prvo skinete temu Royal, sad ću vam pokazati kako skinete. Znači prvo idete na Google. Kucate free download. Znači sad samo skinete i instalirate, ja ne izbijete pošto već imam. I sad kako uredite ikonice, znači ovako vamo. I sad samo da promijenimo wallpaper. Dobra je wallpaper, samo da je malo kako bolje, koji se slaže. Ovo je super. I sad ako hoćete da promijenite primjer ikonicu od moj kompjuter ili moj dokument, desni klik properties, desktop, dole desktop i sad ovdje označite šta hoćete. Ako hoćete moj kompjuter, change an icon, browse i desktop. I ako ste skinuli ikonice sa Google, onda samo dva put kliknete i idete open ili označite i idete open i ok. I tako isto za smeće, za moj kompjuter, moj dokument. Znači to bi bilo to današnji tutorial, nadam se vam pomogao. Gledajte moj sljedeći klip, naravno lajkujte vašu stranicu, subscribeujte ovaj moj kanal i šta bi još, i daću vam ove wallpaper se u skinete. Tražite na stranicu, ja ću dati link stranici, znači vi tražite koji hoćete sliku i to bi bilo to. Ćao.